السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا يتكبراتشو بملاو علم يمتقنيو سني سلفيوش انديت ناتشو سلام ناتشو اللاتشو كنيقاه السلام الحمد لله إن شاء الله رئيسو يقتلنا مهدو شير درقو لهلاتشوم اندي درساتشو يهم يزاريو مكر النسيحة لأختي الكريمة هلال مكر لود اهتاجن ود اهتاجن الله سبحانه وتعالى قد يدرقبش النجر نبياتنا عليه الصلاة والسلام يعززبت النجر أطبقش ما يزال لبش كبرشن مطال اللبشم نقابش لانشي كبرشنو وبتشنو جيتشنو هنا نبابا عندما تمركزتنو هي أبابا بتأمنو ميامرو سيدر قدمو بتأمنو ميازت الله إنجتنو مهونو وهكذا سيتوچم سيوابو سينقابو نقاباچون شفنفن ሲሉ በጣም ነው የሚያምሩት ውበት በንቃብስቶች ነው ውበት ሀያ ባላ ሴት ናት እንዲም ደሞ የተገላለጠች ጊዜ ሽቶ ተቀብታ የተወጣጠራውን ቀጭን በቃ የተለያየ በቃ ላፕስቲክ ቻፕስቲክ ብላ የተቀባባች ጊዜ በጣም ነው የምታስጠላ ሁሉም ደበርሽኝ የሚላት ነው ዛሬ ወድሻለሁኝ የኔ ፍቅር ያለሽ ሁሌ ካንቺ አይኖርም አንድ ቀን ትለያላችሁ አንድ ቀን መቃብር ትገባለሽ ያችን ነጭ ከፈን ለብሰሽ ትገባለሽ ዛሬ ያልነቀበም ብለሽ ፊትሽን ገላልጠሽ በሜዳ ስትዞሪ ነገ ያችን ከፈን ነጭ ከፈን ወደሽም ግድሽም ሆኖ ትገባለሽ ትለብሻለሽ ስለዛ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያዘዙበትን ነገር መታዘዝ አለባችሁ ዛሬ ኒቃብ ዋጅብ ለመሆኑ ከሐዲስ አንድ ሐዲስ ልጠቁማችሁ እሱም ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين يمناتوች እናት ሆነች ባስተላለፈችው ሐዲስ ምን ትላለች قالت አለች كان رسول صلى الله عليه وسلم نبياتنا عليه الصلاة والسلام نبرو تلالج يصلي الفجر صبحين صلاة يسجد نبر نبياتنا عليه الصلاة والسلام تلالج فيشهد معه نساء كنسو حالا يسجد نبر سيتوج يتادروا نبر جماعة يسجد نبر صبحي سيتوج بمن ملكنا نساء من المؤمنين كمؤمنات هنا متلفعات يتشفنت هنا بمروطهن بحجاباتቸው የተሸፈነች ሆና ትሰግድ ነበረቻሉ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሲያሰግዱ እነሱ ከኋላ ይታደሙ ነበር ይሰግዱ ነበር ምን ሆነው متلفعات بمروطهن በሂጃባቸው የተሸፋፈኑ ሆነው ثم يرجعنا كزام يملسوا نبر على ثم يرجعنا الى بيوتهن بيتاچو يملسوا نبر ما يعرفهن احدا عندما قال ያውቃቸው ምክንያቱም ተሸፋፍነዋል ዛሬ አንቺ እንኳን ለሰላት ይቅርና ሜዳ ላይ ወተሽ አደባባይ ወተሽ በኢሞ በቲክቶክ በተለያየ ቪዲዮ ወተሽ የምትዊ ይሄ ተጠንቀቂ حتى ለሰላት ራሱ ሲገቡ ሰላትን ሰግደው ሲወጡ ልክ ተሸፋፍነው ነበር የሚወጡት ثم يرجعنا الى بيوتهن ما يعرفون احدا من الغلس ከጨለማው ሆኖ ሱብሂ በነገራችን ላይ ሱብሂ በቃ ጨለማ ነው ብዙ አያስታውቅም የሱብሂ ሰላት የዛኔ በቃ ማንንም አያውቃቸው ነበር وقالت አለች لو رأى رسول صلى الله عليه وسلم نبينا عليه الصلاة والسلام بيايو من النساء كسيتوች ሆኖ ما رأينا እኛ ያየነው ነገር ፈተና ቢያዩ ለመናሁና ይከለክሏቸው ነበራሉ من المساجد مسجد ተምጡ ፈተና ታባቢ ሳላችሁ ፈተናን ታመጣላችሁ ብለው ይከለክሏቸው ነበር አለች سبحان الله كما منعت بنو اسرائيሎች ልክ እንደከለከሉ ስለዛ እህቶች በንቃባችሁ ላይ አደራችሁ ዛሬ
ነይ በቪዲዮ ውጭልኝ ያለሽ ሁሉ ለነጋ ለቀብርሽ አይሆንሽም፣ ለነጋ ለጨለማው ቤትሽ አይሆንሽም። ይህ ሐዲስ ሰሒሁን ሙተፈቅ ዐለይህ ቡኻሪና ሙስሊም የተስማሙበት ሐዲስ ነው። ደዒፍ ያልሆነ ሐዲስ ኢንሻአላህ ቢኢዝኒላህ ቀጣይ ኒቃብ ሱና ነው የሚሉትን ሰዎችን ሹብሃና መልሱን ይዤ እመጣለሁኝ። ለሁሉም እንዲደርስ ሼር አድርጉላቸው። ባረከላሁ